kak se ve. Aj pitaj. Ok, i kaj radi taj Vin Diesel, mislim, kak je to sve nastalo, ta cijela priča? Pa čuj, gledaj, ta cijela priča ti je nastala iz čiste jedne gluposti, znači, dopisivanje kao fana nekog, preko fejsa, lijevo, desno, i onda ti, pošto je on popularan čovjek, on može sebi odvojiti ljude s kojima hoće komunicirati, nekako je dosadno, kad ima vremena, Jebi ga, ja sam igrom slučaja upala u tu skupinu, znači nema on baš puno ljudi s kojima se druži, ne? A, znači baš se s njim zapravo se čuješ, dopisuješ? Da, čujem se s njim, telefonski, spikamo, znam sve o njegovom životu, čuj, jako je zauzet, ima super pesa onog crnog, znaš, onog pisao. To sam vidio vrijeme. Jao, pas je ko tele, čovječe. A djece i to, kako? Ima klince, jako slatke, ima ih 4, oženjen je za manekenku s kojoj se rastaje. I jebi ga, hoće ga ženska izmus, ne? Znači, on je toliko težak, da njemu je to sasvim mala kap u moru, kužiš. A vjere, pa prije onda on ima milijarde. Milijone, ne milijarde. Nije tak jak, a? Ma ne, ima milijarde, ima. Pokazao mi je ali zaštićeno. Pokazao mi je račun, znači, vidjela sam da ima na računu preko 400 milijardi evra. Kaj taj može kupiti avion? Taj može kupiti kaj god si zamisli. A kad dolazi? Trebao je doći, ali pretpostavljam da će doći. Ali mora doći zamaskiran, to je uvjet. Da ga se ne prepozna? Da ga se ne prepozna, tako. Pa da, on je poznat svjetski. On je svjetski poznat čovjek i ja sam ga pitao da on planira doći sa tjelohraniteljem ili s nekim, ne? Pa bolje ti ga ovak na solo uhvatiš. Da, rekao je da ne, da bude solo došao, ne? Ja sam samo molila, nemoj, molim te, publicitet, ne? Ja budem izorganizirala kaj mogu organizirati, a ovo ostalo ćeš ti, jebi ga, ti imaš para. I jebi ga, kaj ćemo... A na more vam je najbolje negdje odati. Pa da, obećao mi je da ćemo ići na more i kad bude došao sin da mi planira kupiti kuću da se pogledam, ne? Što sam totalno šokirana, mislim. Veli on, kaj je meni kuća? Jedna. Šta je to meni? To je sitna lova za mene. Vjerujem. Čekaj, mi smo još ravni, jel tako? Da, mi ćemo sad tu skrenuti. Ovdje? Da. Krapinska Toplica, da? Je. To ti je sporedna cesta da se ne mora ići. Može, ali ne sviđa mi se priča, znači brutala je, baš... Je, a i frajer je brutala. Ali to mi čuli da se stvarno, da se baš, da ste se čuli, baš da je zapravo, to mi je najjača stvar. Je, stvarno zapravo, imam zapravo snimke, ali nemam tu na ovom mobitelu, mi ovaj novi, moram se prebaciti. Imam slike, znači, gdje je napravio da smo, znači, napravili montažu sam, da smo jedan pokraj drugoga, da se grlimo, da smo... Aha, znači on je totalna ljubav, a? Totalno cool, čovjek je jebeno otkačen, božiš. Jebeno dobro, A kaj misliš, da bi postojala šansa da on ženu ostavi i da... Pa je, on se u biti razlog s njom. I misliš da bi moglo to tak proći, a? Da mu otmeš po sve? Ma gle... Djece u kuću, sve? Ma, gle, ne bi mu nikad djecu, vidiš, ovo su, gle. A kaj mu tu u Tuhanskim Toplicama, pa njemu bi to bilo brutalno, kaj će on tamo u Americi? Pa on u biti traži nešto ovak izvan sela, ne? Mislim, izvan grada nešto, ne želi biti u gradu, ne želi biti u toj vrevi, znači, jer on je cijelo vrijeme u nekakvom uviku, kužiš. Njemu to ide na živce, zato recimo u Alabami ima kuću gdje nema nigdje nikoga oko njega, da ima svoj mir, čovjek da se može odmoriti. Pa brem, da. Ali kad imaš toliko para, pa on može jahtu kupiti, može se ići voziti, jebote šta, bol da da, pa to ti kažem, ne. Čak sam ljubomoran malo, jebote, morat ću ja poslati poruku. Pošalji ko fan, može se desiti, tu buš novo parkiralište stao. Tu smo već. Pa nego kaj, nismo mi tak daleko. Stari bazeni, a? Da, tu buš stao, lepo negdje. Tu odmah ću me naplatiti, frajer, neće.
Neće ti niko ništa naplatiti, tu se stane. Tu sam uzmeš karticu od njega i možemo... Ej, čuj, kaj misliš da mi pošalje karticu? Evo tu se stane. Da mi pošalje karticu, jebote. To bi bilo... Sa parta i da otvore vrata, riknuo sam. To se sviđa? Je, pa